Senuk. Lah nyamuk. Gambar kan diganggu nyamuk. Kata sepi bener. Itu kan gua udah gambar cakep. Keren nih gambar. Keren bang. Iya. Tapi ini cacing nih. Ngapa? Kurang. Kita lagi udah habis. Beli kalau kurang. Lu abong-abong aku punya duit. Lu kusuran. Wah, lu emang nggak punya duit tuh beginian? Bilang, duit gua banyak. Abong-abong amat punya duit. Iya lah. Mahal bang ini. Mahal. Catnya masalahnya. Lu mau cat mahal ini? Nah, mampu kagak beli. Lalu beli di mana? Busur. Boleh minjem duit. Ya. Boleh minjem aja abong-abong. Tapi lu juga begini nih, pakai cat. Abang-abang bisa gambar lu, pakai cat yang kudunya mahal. Lah, emang biar bagus bang. Abang tentang punya duit boleh minjem. Abong-abong amat. Lu juga nih abang-abang.